lekgono le tšatši la di 4 April 2023 a ke letšatši la o mongwe wa bašomi mmogo e lego letšatši la gage la matswalo a ke bolela ka Mamaki o mongwe wa bao ba šomago go hlwekiša ka mogare ga moago go parara ka fa gomme o a gola letšatši la lekgono a gomme a re no go thabetše Mamaki kgaetšedi a rena re o gole ga go ne seo re ka go fa go sona a re le bokakapa empa go tšwa boteng bja pelo tša rena re gola ka letša mahlatse le mahlogonolo matšatšing a gago a bophelo ebile re re o gole o kaketlou gomme o dule o gopola ka dinako tsohle gore lapeng la geno mengwageng ye mentšinyana yeo e fetilego go ile go a tlala lethabo le legolo kudu lethabo le e be e le la ge ba be ba šegofaditšwe ka ngwana wa mosetsana ngwana wo ba ile ba morata ba mo šireletša ba mo fepa ba mo godiša ba mo ruta hlompho lerato maikarabelo ge ba fetša ba mo re pha ka pelo le sebete sa gore mo ngwana wo awa itloba gomme ngwana wo re bolelago ka yena ke wena lekgono le o godile o mosadi ruri ka nnete le rena re le bokakapa re a bona gore ya gago ke awa ya gago ke awa o tšee dilo tše batswadi ba gago ba go godišeditšego tšona ba go fa tšona ba go khuparetša tšona ba go ruta tšona nke o di apare molaleng jwale ka pheta ya bolokwane o dule o di bolokile gore le wena o tle o kgone go di šerela kapa go di abela bana le ditlogolo le ditlogolwana tša gago. Happy birthday. We love you so much. Modimo le badimo ba geno a ba go lote ba go šireletše a ba go okeletše matšatši a bophelo tsohle tše o tlileng o di khuparetše ka letsogo la gago ge o belego tše dingwe di šetše di phethagetše tše dingwe ga senke di phethagala empa ntshepe ke le ka kapa ya radio ke re ka le lengwe la matšatši di tla phethagala. Tšwela pele o leboge modimo le badimo ba geno o tšwele pele ka hlompho le lerato le maikarabelo ao o a filwego o a fa ke ba geno a re go thabetše Mamaki a re re happy birthday o golele Motse Community Radio o golele ba geno le ba geno mogolo o golele le mokgalabe wa gago o golele le bana ba gago a gomme re a leboga ka go rialo e re nke ke pote a gona ka fa ka kapa ya radio nke ke pote ka fa ka kapa nke re bone ka fa nke re bone ya a kore wa bona tabela a shona nke ke die ka tsela e. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo go ba mariga dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Fa ile go rona mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le Associates Attorneys ke boramolao ba maitemogelo a maemo a ntlha bona ba thusa ka meloto ya go tshwana le fa ona le gobalo ya go tlhola ke kotsi ya sejanaga go longwa ke ntšwa go itaela go alafiwa a bošaedi go thuntsha mo eseng phoso ya gago mmogo le mathata a mangwe a mantsi bona o ka ba fitlhela mo go number 9 Kruger Street Groblersdal mo nomorong e 013 262 2741 kgotsa o ka ba fitlhela mo RS Chambers Office 2A and B 38 Borden Street Polokwane o ka ba fitlhela mo dinomorong tse 015 010 1177 ka mo Gauteng o ka ba fitlhela mo go Corner
Road and 25th Street, Menlo Park, Pretoria. Mo nomorong ya mogala 012-452-9260 kgotsa o ka romela molaetsa wa WhatsApp mo go 076-841-2266 kgotsa wa SMS le help mo go 48390. Gopola o duela fa o atlegile molatong. Go na le mabaka le dipeelo. Mphela and Associates Attorneys, setting the law in motion. na o rata seo se kwa go mo seale moyeng se go o na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagatše ditshepetšo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesometsela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Alien Storen 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 gomme re tla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore rarolla ditaba ye kgolo le tše nnyane theletša lenane la pitšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupolo go tlhala bone Elias Nyane go fitlha ila lesomepedi bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupolo go fitlha la bone Elias Nyane go fitlha ira lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re dutše fela metsotsong ye masomepedi fela go itšwela go ere ya senyane letšatšing la nne kgwedi ya moranang ngwageng wa 2023 e le letšatši la bobedi fao e le go gore ka setlwaedi re ba a le Professor Moremi gomme re ke no e thoma ka tsela ye ke re le kgono ka gare ga pitša ya go kgaba-kgaba re na le Professor Moremi mo re lebeletšego sehlogo sa bolwetši ba maoto ao a tshwenyago batho ba bagolo gote le baswa maoto a go na le ya meleko mo batho ba kgonang go gatišwa ba bangwe go a ngwathwa mehlala ya bona ya berekwa batho ba thoma go opelwa ke maoto a thoma go fiša ba bangwe a ruruga maoto a mola ba bangwe ka kapa ba bethwa ka difula gomme motho o wa sefula ge a ya sepetlele
ka ge e le meleko sepetlele ba mothuša ka mokgwa wa sekgowa mola motho o a hloka thušo ya Sesotho kapa ya setšo. O mongwe o swara ke bolwetši bja sukiri a kitima le ngaka tša setšo a be a betha ke nako ge a ya sepetlele a botswa gore ke sukiri ebile e šetše e tšhabetše leotong kapa maotong gomme leoto le swanetše le ripiwe gore sukiri ye e felele gona fao. Jwale go kwa le ka lehlakoreng la sekgowa mabapi le bolwetši bjo ba maoto a gore ge e le moleko goba e le malwetši a tlhago na ba kgona go tseba jwang. Re memile le Dr. Normally e lego podiatrist podiatrist ka sekgowa yena o tseba kudu le go šoma ka malwetši a maoto gona ka kua lehlakoreng la sekgowa. Gomme wena ino bja tsebe go kwa bobedi bja baeti ba rena a ge ba hlatholla bolwetši bja maoto ka sekgowa le ka setšo. Gomme o tla kgona go tseba gore ao a go swerego na e ka ba a moleko goba ke a hlago na. Gomme wa kgona go hwetša thušo ya maleba e lego ya sekgowa kapa ya setšo. Thuto e a ela ka pitšeng ye kgolo jwale ka metsi a moela ge a ela nokeng ye ngwaritse. A re ipshineng ka seyalemoya ngwanešo ka gore thuto ke mahala gona fa. Ba tle ba re hlalosetša gore ne ga botse podiatrist ke gape lentswile ke la sekgowa a o no kga morogo ke moka wa ja bogobe ka morogo go fetša wa kry-a le dutse mo lelemeng la gago. Le tloge le nyaka hlaloso ya go tsenelela gore ga botse lentswile ga botse le nobele ra goreng mohlho mongwe goba a ke fe motlala ke re go swana le ge ba re presenter mohlho mongwe o mongwe a ka no rawa presenter ke mogaši ka kapa. Jwale ke moka batletle ba re hlatha gore re kgone go tseba go ba le maitemogelo mabapi le malwetši ao a re swerego a maoto go tseba ge e ka ba ke malwetši a hlago goba ke malwetši a meleko na. Jwale ka ge ke hlalositše ka re ke na le Dr. Normally e lego podiatrist le Professor Moremi e lego ngaka ya borena ya setšo. Beke ya go feta go gopole gore re be re ne le expect ya malwetši a bomme le kgono le re go tlišeditše o mongwe wa malwetši a maoto mo e leng gore gabotse re tlo kgona go tseba le go kwiša gabotse gore gabotse maoto a bolwetši ba maoto ao e lego gore ke bolwetši ba hlago le bolwetši ba maoto mo e leng gore aua bo kokwa ka kapa ba no tšere maoto a ngwana motho ba lahlela ka re ga tšheka se ke moka ba go a bereka na sekgowa se kgona go bona jwang gore a ke a moleko a ke a tlhago na bo Professor Moremi bona ba kgona go bona le go tseba jwang gore a ona ke a hlago a nyaka sepetlele a ona aua ke a meleko jwala nyaka rena bo professor bja tsebe o seke wa šuta. Autumn, winter, and spring.
all year round. We continue to be your number one source of information. MCRS 96.3 megahertz. pitša ka kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore rarolla ditaba tše kgolo le tše nnyane theletša lenano la diteng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone ile ya senyane go fitlha ile lesomepedi bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Right, motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM. Ke go boditše ka re ke go boditše a gore ka lehlakoreng la setšo sa gaborena re na le Professor Moremi gomme ka lehlakoreng la ka fa nkano re ka lehlakoreng la sekgowa a rena a le Dr. Nomale a ke tsore ke bitša go tsomara ke Nomale a gomme e re ke thome ka Professor Moremi ke mofe sebaka nke a dumediše a batheletše ge ke fetša ke tle ke gona ka fa le go Dr. Nomale ke moka le yena ke mofe sebaka gore a tle a kgone go tamiša batheletše kgolele kgauswi mo ba re theleditšego ba le gona. Right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM nke ke tšee sebaka se ke se fe Professor Moremi nke atamiše motheletši kgolela kgauswi mo a re theleditšego a le gona Professor. A ke le dumediše malome ka kapa ke dumediše mešate ka moka ka go fapana ke
ke dumediše baruti ba porofeta, ke dumediše bomma moruti bomma bishopo ka moka, ke dumediša dikgoši ka moka go lela gausi mo ba leng gona, ke dumediša dingaka ka moka bomma ngaka o mongwe ngaka Shuka mo, dumediša le doctor ka mo re ne le yena ka mo le bašomi mmogo ba re šomang le bona, ke dumediša setšhaba ka moka le balatedi bao ba phelang ba re thegile malome ka kapa ka mehlala ka matšatši mo MCRS, ke a ba dumediša ke reng ke ba thietše le kgono re tlo bolela ka hlogo poledišano ya maoto. Ke a leboga. Re a leboga Professor Moremi. O gopola gore Professor Moremi ke ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgolele kgauswi gomme yena o tšwa gona ka fale lefaseng la ga maatla la Ramoshebo gomme nke ke ka fa a go moeng wa rena o mongwe e lego Dr. Nomali. Doctor o ka tšea sebaka se wa dumediša motheeletše kgolele kgauswi mo a re theeletšego a le gona nke o be o re hlalosetše gore lentšule la podiatrist le ra goreng le ka tsena doctor? Ke rata dumediša ka moka batheetši ba MCRS, lebitšo ke Nomali Mtshweni, ke ngaka ya maoto yona ba e biditšeng before ba re ke podiatrist. Podiatrist ke ngaka ya maoto ka sekgowa, ke ngaka ya maoto ke branch ya medicine mo re specializang ka maoto fela. Ke re mo medicineng go na le bo doctor ba bantši ba ba dilang ka mmele wa motho ka go fapafapana ga ona, banong rena re bereka ka maoto. So podiatrist ke branch ya medicine re dirang ko University ya Johannesburg, re dira mengwaga e 4 years e ba degree a re fetša, and then re specialize ka maoto fela go thoma mo lethekeng go ya kwa fase maotong, so ke yona podiatrist. Oh ya ke a leboga kgaetšedi yaka wa tseba ke tshepa gore e kwagetše kudu ebile a wa jwale ke a tseba jwale nke ke thome ka mo go lena kgaetšedi yaka bolwetši ba maoto bo bakwa ke eng? Batho ba bantši bao mohlomongwe ba tlago ka kua go lena e le ge ba opa ke maoto go ba go ya ka mokgo lena le rutilwego ka gona ka maoto wa motho, go opa kapa go bolaya ke maoto ga motho go hlolwa ke eng? Re kopana le malwetši a mantši a mo maotong. Malwetši a re wa treatang ka bontši ke malwetši a matolo, malwetši a go fiša ga maoto, malwetši a dikhontse, manga, dišo mo maotong. So dilo tšeo ka mokana ga tšona di ya ka go botšiša motho gore di thomile ding, di hlolwa keng, go tshwana le dilo tša mohoto. So history ya rena e ba important ga re dila le motho gore e ka ba bothata bo hlolwa keng. So mathata a maoto a ka hlolwa ke dilo tše ntši, malwetši ka go fapafapana ga ona mo mmeleng, di high blood, malwetši a diswikiri, di arthritis, malwetši a motho kreyang a tšea medication for yona di chronic, kreya a phaga dipilisi kgwedi le kgwedi for go treata malwetši a mo mmeleng. So tše dingwe di ka khosa gore mo maotong go thome go be le mathata, go tshwana le malwetši a swikiri, go ja le nako a ka khosa gore motho maybe a kwe maoto a gage a fiša and then a sa kgone go a tsentšha mo dikobong bošego. So go tshwana le tšona dilo tšeo. Ya a re a leboga doc. Prof, Yeah. ka lehlakoreng la setšo Yeah. re tseba gabotse prof gore go na le malwetši a bodifola, go na le malwetši a mantši mo e lego gore batho ba kgona go topa mehlala a batho ba kgona go no tšhela selo mo tseleng, motho a gata ke moka motho a thoma a bolaya ke maoto. Go ne le malwetši a bo makgome ao e lego gore a kgona go affecta malwetši a maoto. Ka kakaretšo mohlomongwe ge o re hlalosetša gore malwetši a maoto gantši a setšo bao ba tlago go lena gantši le kry-a e le gore mathata le kry-a e le eng gantši? A ke leboge le doctor ga gonne gore lemoša se sengwe ka malwetši a maoto ka lehlakoreng la Seesimane.
rena gantšhi ka mo go rena malome ka kapa malwetse ya maoto re lemoga gore a hlola ke batho go se ratana go na le difola tša go thia diphoofolo motho o tšea sefola sela o se bea geiting ya geno go gatiša sona gore maoto a tla baba ka nako ye nngwe maoto a babiša ko gore re tšere bana re ba išitše dikolong ge ba hlapa ka kua dišawareng ba hlapa ka dihlare tša go fapana di feleletša di bakela bana ba le di-fungal infection o kry maoto a motho a šitše a thoma go bola kua pele a thoma go fetoga sefola so batho ba tšeiwa mehlala batho ba beelwa dilo ditseleng ke mo e leng gore maoto ka mo thokong ya ka mo lehlakoreng la rena a ne go tshwenya batho go swana le yona bomakgome ke ona a gapeletšang gore o kry-ile gore motho maoto a gage a thoma go ba bohloko ke ka mo e leng gore ka mo lehlakoreng la rena gantšhi re kry-a e le gore no maoto batho gore ba feleletše e le gore a ba ama ke lebaka la dilo tša go swana le tšeo go se ratane gore ba go beele dilo tše dimpe ditseleng ba go tšee mehlala e le gore batho ba go naganela bobe ke mo e leng gore re kry-a e le gore no bolwetse bo botswa gona ko rena ka mo gore na bohlola ke boloi and then go ne le maoto a ge motho a šitše a godile go sene boloi ka gare re sa le gona mo tabeng ya boloi le go gola prof le batho ba badimo badimo ba kgona go swariša motho maoto badimo ba kgona go swariša motho maoto ene maoto a badimo a ba ka mo morago so badimo ge ba tsena motho mo mmeleng motho kwa bohloko ka morago ke gore like bo fetša ba dula mo diretheng gore ba sepela ba thoma mo magetleng ba ya le wena ba dula mo dinokeng ba sepela le wena ba go kuša bohloko mara maoto a badimo a fapana le malwetse a sekgowa gobane maoto a badimo a ne le nako a go baba ka nako 3 12 5 ke mo e leng gore a go tshwenya ka nako kore maoto a o leng gore motho o santše a lemoge gore a o ka re gone boloi ke ya le leng gore o kry-a e le gore go sega geno o a fola go thoma o tsena ka gare ga lapa la geno o a thoma o a bajwa ke mo e leng gore gantšhi maoto a gona re thoma go a nyakišiša ka mo boloi and then ge e le gore maoto a ne go baba one way wa a o fole then re thoma go dirang go connectana le bodoctor ka mo gore no man mo a re thušaneng bolwetse ya mo o ka kry-a e le gore e no ba bolwetse o nyaka gore re thušane a re a leboga doc normally mtshweni ge re tla ka mo go lena ka mo motho ge a bolaya ke maoto ge a fitla ka mo go lena a re motlho mongwe motho o gatišitšwe o bethilwe ka sefola motlho mongwe maoto a gage a ruruga ka baka la makgome ge a fitla ka mo go lena le kgona go tseba jwang gore a ona ga se maoto a hlago a nyaka dingaka tša Sesotho ke a leboga for potšišo maoto gantše ke tlhalošitše gore go na le malwetse a fapafapaneng so eo gantši ge ngaka moremi a boletše gore go na le gore re berekišane ka bane batho ba bantši ga ba itla mo go rena o kry-a gore ga a thomi mo go rena pele šetše a thomile mo go gongwe and ga a thomile mo go gongwe if o sa le mo treatmenteng ya lesebo ngaka moremi ka bane re batho ba setšo re batho ba bantsho ra tseba gore dilo tše go dina le gore di diragale so rena re advise motho gore rena re tlo try go itreata ka sekgowa and then re tlo nyakišiša ka mo sekgoweng ga re nyakišiša rena ke re tshwantse re dire ntho re bitsang gore ke di-investigation so re tlo dira bo di-x-ray ra tšea madi ra tšea dilo tše ka mokana ga tšona go checka gore mo mmeleng a gona ntho e re tlokelang na gore go na le selo se sa tsamayeng gabotse ka mo mmeleng so ge re tšere madi ge re tšere bo di-x-ray ke tšona tše re tlo re botsang gore go na le mathata ka mo sekgoweng but if ke dilo tša the way ne šetše re tlhalošitše dilo tša setšo and then motho o tlo ya mo ngakeng bo ngaka moremi a sepela treatment ya gona and then if go na le mo maybe a sa kry-eng thušo gona then a tla mo ka go rena le rena ra tsentšha tša rena tša sekgowa and then ra bona gore motho a kgone go thušega na ka gobane a kere mafelelong at the end of the day ke go thuša motho gore a kgone go phela ka nnete doc prof motho o tla surgeryng ya lena kapa mohlho mongwe fa o le berekela go gona motho wo o swere ke bolwetse ba sukiri mohlho mongwe ebile o ne o tswile sešonyana mo lotong le kgona go bona jwang gore sešo se
ke sa bolwetse ba sukiri kapa ke sefola motlho mongwe ge e ka ba ke bolwetse ba sukiri le goneng go mo fetišetša ka kua segoeng ge e ka ba ke sefola le thomeng go dula godimo ga gage le goneng go mo thuša mo tabeng ya sefola le kgona go tseba go fapantšha jwang sešo sa sukiri le sešo sa sefola a ko go leboge malome ka kapa taba eši di-patient santse ge di fihla ngakeng e le gore maybe ba ile ba tswa ba ya spetlele gore ba bona bodoctor ka mo ba re ge ba fihla ba boledišane le rena motho a se ka no fihla a re ke nyaka go no consult okay if o nyaka go bona gore motho o consultang go yena o tseba taba tša gago o ka no bolela but after consultation bolela le ngaka ya gago ya setšo nna ke tsamaile ka ya go checka go bodoctor ka mo ba re ge di-result di boa ba mpotša gore ke na le sukiri ba mpotša gore di-result tša ka di reng problem re gatlhanang le yona di-patient a di nyake go boledišana le rena ka di-result tše ba di kry-ileng kae ko sepetlele alright nna ntho ye e leng gore ke ya sukiri ke kgona go e bona ka dipheko ge di mpotša gore mo ga go ne boloi mo ga go badimo ye ntho e sepela le malwetse ya sekgowa eske ile ka bolela ka re nna molwetse ge ke bona gore mo a ke nyako diba molwetse sefola ge e le gore o alafa motho santse ka 3 days o bo se wina o bona gore ntho ye ya kae but if o treata motho more than 3 to 4 and maybe 5 days o bona gore mo ke a bereka mara a ke bone gore ke ya kae refer a patient because patient o tlile go wena o nyaka go fola so problem re gatlhanang le yona gore di-patient ge di fihla go rena a ba nyake gore botša gore kua di-result tša bona di reng and then ge ba sa nyake gore botša di-result tša bona di reng go raya gore o emiša treatment ye nngwe and then a tšwela pele ka ye nngwe and then bolwetse ba tšwela pele mo go yena ba dirang ba aga ba feleletša e le gore boa mo go batša ya ba gore ke gale ke sepela ga go ne ntwe ke e bonang e tšwela pele kae mo mmeleng wa ka lebaka la patient ge di sa bolele so sešo sa sukiri se a bonala se bonala so se a ja se kgona go dira gore o bole o thoma go bala nama go fitlhelela ka lerapo o bona gore jwale mo ke sukiri o kgona go bona gore le wena ngaka ye ntho ye a o ka se e kgone ya so ntho e kaone ke gore re le dingaka le rena re se ke ra gapeletša go treata ntho tše re di bonang gore tše re ka se di kgone re tlo feleletša re di ba patient a re refere and then ba sekgowa ba sepetlele ba bona gore ba bereka jwang aga doc re a tseba le šoma ka mokgwa wa sekgowa nke le mpotše mfa go ne le batho ba ileng gore ba kgona go tla go lena go a kry-a ka nako ngwe ba re aowa ba tswa go moripa loto ba re motho ola o ne le sukiri wa kwa ba bangwe ba re aowa gape ba no mo ripile maraga ba le bonnete motlho mongwe ebile motho la beile sefola ntwela jwalo lebaka la gore motho a be a feleletse a ripiwa loto e hlola ke eng ke leboga for potšišo sukiri ke bolwetse bo bongwe bo leng kotsi thata ke kotsi thata sukiri ka gobane sukiri ya rena ge o na le sukiri ge šetse ba go diagnose gore o na le sukiri go na le ditlhare tse tshwantseng o di tšee gore di kgone gore di controle sukiri la ka mo mmeleng sukiri ya rena a e tshwane le malwetse a mangwe go kry-a motho a bontšha gore o na le sukiri sukiri e ja ka mogare e gobatša ka mogare e gobatša ditšhika ka mogare e gobatša dilo re reng ke di-vein e gobatša di-nerves tša rena so ge motho a thomile go kwa gore loto la ga ga a sa kgona go lekwa o a sa kgona go kwa mo lootong it means gore di-nerves tša gage di a senyega di a gobala and then go kry-a gore bjanong le circulation a e sa tsamaya gabotse go sepela ga madi ka mogare ga loto ga go diragala gore motho a be le sešonyana se senyane madi a le ga sa sepele gabotse mola go raya gore motho la loto lela le tlo ya le go ya and then le sešo sela se gola se ba se segolo so sukiri ga ntse e gola sukiri ga e ba gona ka mo mmeleng and then e sa tlhokomediwe and then sukiri ela e ba high ka mo mmeleng aka then mo a le kgone gore le ka treata le ge le rena re tsentšha ditlhare tša rena tša sekgowa
o kry-e motho le sukiri ya gage e dula e le godimo a re kgone gore re ka treata ka gobane sukiri ya motho e dula e le godimo so nako e ntši o kry-a gore motho o na le sešo sele a se fole and then le sukiri ya gage e dula e le godimo ga go thoma leoto lela le thoma le senyega then ga ya sepetlela ge ba checka then go kry-a go le madi a la a sa sepela ga botse mola leoto lela le thoma le ba le lentsho le thoma le ba le gangrene le thoma gore a le sa kry-a madi a enough then motho o feleletša gore leoto la gage le repiwe so nako e ntši o kry-a gore re ba le delay ge šetše professor a tlhalošitše gore if a re refere ka nako re ba le kotsi ka gobane motho wa ga sa fihlelele mo sekgoeng ka nako o kry-a gore bjanong re moiša gore ba ilo mo amputate and then motho a hloka leoto oya ka mo sekgoeng ke kgopela re lebeng honest on this ka mo sekgoeng go na le di-doctor tša setšo tše le tloga go le tseba gabotse gore ge motho a tlile ka maoto a masong a ona a nyaka dingaka tša setšo gomme re tshwanetse re founele ngaka ya setšo yeo e rilego gore e tla ebe yona e ka thuša motho goba le no molokolola la re no tsamaya o bona ba setšo mo re sana le challenge e ntši ka gobane mo sekgoeng le mo traditioneng a re sobe le ntho re bitsang gore ke referral route so a re sobe le referral route e gabotse e bontšhang gore le ge o le sepetlela o kry-a gore o na le patient e go tlabang o ka kgona gore le fone le ngaka ya setšo gore a tlo thušang mara yona ra tseba gore tshwantse re berekišane mara I think re sana le homework e ntši when it comes to the legislation tša rena government wise le di-policy tša rena gore di kgone gore re tlela le dipampiri tše di boledišanang dingaka tša setšo le dingaka tša sekgowa gore di kgone gore di berekišane so ka go fetola pušo ya gago re no molokolola ra re awa ga na le mo a tsamayang gona a ka naya a tsamaya mo a tsamayang gona ka gobane a ke na mo ke ka ngwalang gona gore ke go refera to Professor Moremi wa ekwešiša so tshwantse re be le bo Professor Moremi re be le database ya bona le bona ba be le database ya rena so that ge re refera re kgone go referelana gabotse mara a re sobe le yona ntho eo even though ra tseba gore šetše e boledišitšwe gore ra kgona go bereka ka moka mara tsela ya go berekišana a e so ngwadiwe fase gore re referala bjang ke a leboga doko ke a leboga ya le ka tšwela pele a ke tlalletše se se o bolela nnete government e na le task e kgolo ya go tšea mangaka sekgowa ya gahlantšhe le mangaka setšo and ba swanetše go bereka ka thata ba tsebe gore mangaka setšo ba tseba eng ba tsebe gore ge ba hloka thušo ye e rileng ba ka gahlantšha jwang se ba swanetšeng go tseba nna ke bolelela nna ke šetše ke thomile go bereka le doctor tša sekgowa tše dintši ke a refera dipetlele tše dintši ke a dingwala di-referale and di-patient di a fola nna ntho ke llelang gore patient ke gore ke e fole ntho se se ya e bolelang a re se segolo go patient ke go refera ka nako o santše go le ngaka ya setšo go walafa o tsebe gore bolwetši bo boso ke santše ke bo wina ka matšatši a maka if o ka bona bo go palela ka matšatši a maka gore a re bolwetši bo mo mmeleng wa motho bo aga so nyaka thušo ya ka pela gore at least patient a feleletše le gore o riang o ba right so ke dumelelana le sesi a re ba sane le mmereko o mogolo o leng gona mara nna ke ilokišitše so ke rile for nna ke tlo dia meeting le mangaka motse west ka moka ba sekgowa le ba setšo ba ba neng di-practice and then re tsebane like le kgolle ke tsebane le sesi o bereka ka maoto if ke na le patient ye e leng gore e tshwenya ke maoto ke a treata ke a bona gore mo ka a ke fihle mo ke ya and then ke a tseba gore ke dirang ke a refera ke iša go sesi then ka tseba gore sesi o tlo kgona go thuša patient
at the end ra kgona go kry-a testimonial right aga no ke nnete aowa a re tshepe gore le Dr. Nomale Motshweni aowa le ena o tla phentša go topeletša prof go na le motheletši o mongwe a šomo professor o re ka kapa ke kgopela gore o mpotšhetše Dr. Moremi gore ge direthe di baba e ka ba ke eng gape ke kwa bohloko o re o bola ke maoto mara a baba mo diretheng ke dumela gore o bolediša ke ge a go kwele gore go ne le maoto a badimo a e leng gore a swara motho ko morago maoto a badimo a go swara ka nako yeah. not nako e ka moka kore like direthe di ba bohloko o ka se gate fase o ka se gate fase and o ba o ka re maoto a hlaba so and then go sepela ka loto di a ema ikwa wa ikušiša kore maoto a badimo a nyake kalafi ya setlhare sa rena mara go na le bolwetši bo e leng gore mo gongwe ka ge re na le sesi ka mo a ka re botša gore yena direthe gantši o di tseba jwang doc ge motho a opela ke maoto ka mo fase goba mohlomong a hlohlona goba mo seretheng mo o tla kry-a mohlomongwe a opa ga re ke a gata o kwa bohloko gantši ka lehlakoreng la sekgowa bane le re kapa le bona o ka re a hlola ke eng problem ya direthe re kopana le yona gantši and ke rata go tša balwetši ba ka gantši gore problem ya maoto especially mo diretheng 80% ya yona e tlholwa ke dieta tše re di aparang so batho ga re apare dieta tše tshwanetšeng maoto a rena so nako ntši re ka correcta everything ma re sa correcta dieta tše re di aparang go ka se loke seo ka wan dieta tše dingwe o kry-a di le flat and motho bjanong ga gata o etiela ka moka ga e fihla mola o kry-a gore e mo kgosetša mathata if dieta tša ga a di gabotse ya nkare ke a bona kakapale ka mogo mona a sa bereki ba re dieta tša ka shopong ya gore le ya gore a di a swalela maoto a gago go o nyaka dieta tše di swanetše maoto a gago o swantše o ye lebenkeleng la gore ke boka go fitlha kua o kry dieta tša gona di thoma ka sekete go ya godimo a gone bothata ke nagana re ba arabegile go na le se o nyakang go se eta professor before re ya batheeletseng ke nagana gore re ka kwa batheeletše ra ba kwa gore ba reng mara gore re se sisantse a rekiše dieta kua a tsebe gore no ba tše ke tša ba le badirethe tše jwale ke boka tše ke tša ba le badirethe tše jwale ke boka doc go na le se le nyaka go se eda before mohlomongwe re ya megaleng no go eda mo professor Anto e bolelang dieta ra di swara mo go rena we advise dieta because a ke re ga o tla mo go rena tshwantse re lebelele pele gore leoto la gago le sepelelana le mmele ga gago bjang and then le leoto la gago maoto a rena a tshwane re le batho so leoto la gago le tshwanetse ke dieta tše di feng so advise ya mohuto o ra go fa yona and then ra be ra go thuša go kgetha seeta se se tshwanetseng maoto a gago so ra di swara no ke a leboga doc ke a leboga professor ke tletle ke etla letle le ntlholeng gore nna a ka maoto a tshwanetse ke dieta tša mohuta mang mohlomongwe re no apara dikikini poposa mo kgane maoto a rena a dinyake motheletši ke nako ya gago ya gore o ka letša mogala gona fa le go 0648582771 0648582771 nke o botšiše mangaka a rena šiamo re na le sekgowa ka fa re na le setšo ka fa nke o boletše mogala o botšiše seo mohlomongwe o ka re se tla ntlabang ke ge motheletša ka tsena no ra wa ke la ka leo ba re reša dingaka tšeo ke ema le tšone ke kopane le yona taba e maloba mo e dirile ke ntate Mahlangu nka thabela kudu ge motheletši a ka re ga a letša mogala e le gore o nepotšišo ye e leng gore o nyaka go ipotšiša gore a kgone go arabega and then ke moka a kgone go kry-a thuto godimo ga seo a se botšišago nke ke lokiše se sengwenyana ka fa o ka re ke a gakanela
pitša e kgolo le e nnyane gore na di a swana ka gore ra rona ditaba tše kgolo le tše nnyane tšheletša lenano la diteng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolola mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Hewa gago mogwera a feletše data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse community radio station, your friend to rely on. A o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Profesa Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala a Ramošebo gausu le Letamo Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka. Molaetša o bohlokwa go borrakgwebo potlana a na o nyaka go godiša kgwebo ya gago a e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash, barber shop, hair salon, spaza shop goba bakery goba o rekiša dijo, photographer goba ke kgwebo ya fruits and vegetables corner goba a na o rekiša dikgogo, dipudi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go Mutse community radio station e kgokaganya le lefapha la dikwalakwatšo la MCRS go nomoro tše 072 916 0410 o hwetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsene ka go bona makala a kgwebo ya gago e golela godimo molaetša wo le o tlišetšwa ke Mutse community radio station marketing and sales team MCRS, your friend to rely on. Hewa gago mogwera a feletše data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse community radio station, your friend to rely on. motheletši wa Mutse community radio ya gona fa le go 96.3 FM a re mogaleng motheletši gona fa le go 0648582771 0648582771 go ba letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 0648582771 nke re botšišeng a mangaka a borena a šia ka lehlakoreng la setšo ka lehlakoreng la sekgowa rena a le Dr. Nomali Mtsweni ra boa ra ba a le Tloutša Baroka Professor Moremi gomme ke itumela kudu
gore ge e ka ba mohlho mongwe bothata bo bo go swerego e ka ba bothata bo e leng gore bo wela ka sekgweng aowa ba tlo bokwa ke moka ba go fa karabo ye e leng gore letšatši le tla re ge le hlaba ge o gata stepe sa mathomo ke moka yaba o kry-ile pholo ba tla bokwa gore bo ke bothata bo e le gore bunyaka gore nke o tle ka fale ka ntompeng ka fale ke moka wa o kgone go kry-a thušo 06485827771 le tlakala la whatsapp line ya rena le lona le gona le ya phela gona fa le go 06485827771 le tlakala la Facebook ke pitšentše kgolo @mcrs le gona fao o ka ntšha maikutlo a gago goba mohlho mongwe wa botšiša mo o ka botša gona goba letlakaleng la morwa motšha kapa maubane mo e leng gore o ka kgona go tsena gona wa botšiša a ke tsebe gore ke di-network jaaka goba ga botse go diagalang ka 06485827771 06485827771 Alright, ba re bothata ke eng ge maoto a baba ka moka e le a mabedi nnete motheletšo ga a hlalose gore a baba mokae a ke re maoto a ne le go baba mo direteng a ne le go baba amporo mo diropeng a ne le go baba mo dipotrising fa ga a hlalose gore a baba mokae mara o re a baba e le a mabedi a ke tsebe gore na gone le seo le ka se bolelago mabapi le maoto a motheletšo ao a babago e le a mabedi gannyane ga ke no re a ke re maoto a ya ka gore a baba kae motheletši a ka se no re maoto ano baba e le a mabedi goba ke bolela maaka doctor awa ke nnete maoto santse o re botse gore a baba kae go swana le ntho ela gore motho o ne o tla mo go wena o rurugile maoto ge o re wa motšheka motho problema e mo maotong probleme ke di-kidney tša gage le pelo a gage so santse o tsebe gore o treata eng mo go motho so a se ka no re maoto a baba ka moka right 06485827771 mcrs o mo moyeng dumela hello le kae a re gona rra lena teng maoto a ka a opa mo manenekisaneng ka mo dimajerete ka godimo ga direte a opa ile a mabedi ka mo godimo ga direte a opa ge le apere dieta goba ge le sepela ka maoto a opa bošego goba mosegare a na le nako neta ke hlokomele nako se teng nako nngwe a ope thata nako nngwe a opa mara dieta le tsona ke a bona gore di a affecta o dieta mara ona a opa le nka ke apara nako nngwe a nopa nako nngwe a humula sa o patata nke re thomeng ka mo go professor Moremi ka fa mama maoto a fisha goba a opa fela a wa ga fisha nopa ka morago no tla o reke dieta ke dieta tla o reke dieta doctor sugar mo ne dieta tša maoto ka doctor maoto ba ra nopa fela ba ra fishi a lome a tlotlone a rie selo nopa fela and then o a dumela motheletši gore dieta o ka re di a motshwenya a tla reke dieta a ge mama ge le bolela ka direte tše bohloko a ke re nako nngwe e ka ba gore mohlho mongwe ditšhika tše maybe di ngangabetše so di-exercise la di dira ke na le go di dira a ga o dirile di-exercise a gona bokaone aowa nako nngwe kile ka rentse ke re ke opa ke maoto ba re mmele wa affectang ke re go dile re seba ba kutu ino ba mmele ge ntse re ya waya ga jwale le kgwahlile mama le kgwahlile o ile wa treata before maoto a mama wa tsamaiša bathong tsamaisa mara mo ka tsamaisa ba no fele ba ra wa tloloke ga ba mpotse dijo tse ntši a sanka ba go botša gore bothata ba maoto a ke eng
wa kgale ebile ba na gore ke gatile ene wa nthusa go ba kaone ka fola entle ke se ka ba kaone ka fola no mara ga boa gatawa ba sa bolela ditsentši. Alright, wa tse re dira mama ke re ya nako tlo bone doctor ka mo and then ke nagana re tla itšea go tloga mo re tla thušana le wena ka taba ya maoto a ga go nna le doctor re bone re tla ria jwang a ka ya re tlo kry wena re tlo go fa difounu di tšee and then o tlo re founele and then re bone re ka go thuša jwang a ka. Thank you mama. a re a leboga o mongwe a šo ke Mimi mama ora a re nna yena ke leboga Dr. Moremi go nthuša ke bolaile ke maoto bjale nnao ke fodile ene ne ke sa kgone go robala maoto a fiša jwale ke a leboga ke fodile mohlomongwe a ke tseberele ka nobele mogopola motheletši goba mohlomongwe le molebetši mara ke nagana gore le swantse le mo captureng gore a tla kgone go tšea testimony e kgone go kwagala gabotse gore o thušegile ga Professor Moremi. Ke a leboga. Right 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela le kae ka moo a re gona rra lena re gona nna le ke kgopele botsisa dingaka ka moo nna ke tshwenya ke di-vein mo lotong le le teng bjaleng kgale ke tsamaya ditokta bone o mpha dipilisi ba ntlha ba di-injection mara a di loke jale be ke kgopele go botsisa gore ga ba ka nthusa ka eng le mokwele gabotse ya wa re mokwele ra leboga mama ke tlo go araba from ka mo siteng ya Sekgowa nna ke re mama di-vein go tloge go na le go disturbega go tsamaiša ga madi go ya mo maotong a gagwe kere so circulation ya gagwe e tloge e le bothata so dipilisi le dilo tša mohuto nako e ntši a di thuše thata until re tsentšha ntho re betšang gore ke di-compression stockings dikousu tša maoto tše tša go tiša di tshware maoto go thuša madi a le gore a sepele gabotse so ka mo siteng ya Sekgowa re kana ra berekiša di-compression stockings mara le yona e tlo nyaka gore re consult and then re kwa gabotse gore go thoma bjang then re check le gore a gona di-clot nna mo mmeleng ka ba nako e nngwe o ka tsentšha di-compression stockings gante go na le di-clot then la causa mathata a mantši so e nyaka consultation re tlo kwa gabotse gore go sepela jwang. ka mo hlakoreng la Sotho le mokwele gabotse mma o tshwenya ke di-veins akere o ra re tshwenya ke ditšhika rena ka mo lehlakoreng la rena a re alafe tšhika re alafa malwetši a mangwe mama a tla bonane le doctor ka mo e tle mo thuše ka taba ya ditšhika and then se nna nka mofang ke sa madi sa gore a nwe and then di-vein tša gage di kgone go tsamaya gabotse doctor bone gore o mmereka jwang ka mo a kere wang kwa mama ya bale wena ke re ya nako doctor o gona ka mo nna ke tlo go thuša ka yeo ya gore go sekebe go ba le ditlotse mo mmeleng wa gago ke thušana le yena kere then re lokiše maoto wa be gabotse o tlo kgone go tsamaya gabotse le wena o kgone o ya kua le kua ke kwele gabotse nna ke leboga a re lebogile mama re lebogile 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela hello le kae a re gona rra lena gona aga nna re kgopela go botsisitša mama le ba le theditše mama mama ka o tshwenya ke maoto everyday progress ntša fologa mo mpeteng a kgone go fologa wa ba baila sometimes ke kry-ile ke mofa lepota oya mama o ne le mengwaga me kae ke le 69 ke kwa 1969 o ne nako e kakang a motshwenya maoto ao ke gale ebile sometimes o kry-e ke re busa mo setulong ke ka le kotlolo ke motšhela ka metsaotone ke gona maoto a la thomang go phurologa le šetše le ile la motsamaiša mohlomongwe dipetlele goba dingakeng tša Sesotho ka re o ile a tsamaya tee banong o sa tseba mofanga ba ka gone a thoma a tsoga gape nke ke thome ka mo go Professor Moremi malome ka kapa ke arabe motheeletše
ge motho a tsamaile ga tee a ba kaone go ra gore o swanetše go boela a ye go dira di-follow up tša gore no mo ke tsamaile ke bile kaone mara ke kwa o ka ranya ka go tla go thoma gape a se gore o ka ee ka gore o kry-a bolela re ga paopa a botlhoko kudu-kudu kry a babaila wa babaila e le gore mama ga a tsamaya o ile ngakeng ya Sotho a ba kaone goba o tswa ngakeng ya Sekgowa a ba kaone o ile ngakeng ya Sotho a ba kaone ba mo fa ba mo tsang ra thobe ya no ba kaone go nakwana e segala shuena o thomile ile wa lafa ke nna fela go mtšhela ka metsi a go tonya doctor mo ke bona bothata ba tlo mmakela bothata bo bogolo cause a ke re o alafa ke ngwana ga gene ngwana ga ga hane tsebo ya go alafa maoto ke nnete ke tšhela ka metsi a go tonya maoto a le bona thomang o ka re a phurulla maoto a yone mo thoma go gata mara o gata ka go babaila o gata ka go babaila ne re tlo go thušane re go khutšiše go alafa mama gago go ra re mama gago go ne le bothata re ka se kgone go bolela tše ntšhi mo radiong gone jwale ke ne le doctor mo ka lebaka la gore seo se re bontšha gore go na le se se sepelang mo go mama gago cause ga a kry-ile ditaelo a ema a ko go lemoše ntongwe meleko ye ya setšo ya batho ba ba bošego e senya motho ditho tša mmele ke mo go sentšeng go tsene ngaka ya setšo e tlošetšela di-doctor di kgone go lokiša mmele gore o kgone go ba gabotse re tla tšea maikarabelo gore nna le doctor mo re tle re sware mama gago ka matsogo a rena re bone gore ge re šetše re mo thuša re ka ya kaya kere ya a ke tsebe gore o ka tlaleletša ka goreng doctor awa e kwagetse prof yona e nyaka consultation se ya kere ka bana ke re tshwantse go tsebagale gore bothata ke eng a ke re tshwantse re tsebe gore ge re treata eng ya kere so ge ngaka e šetse boletše gore tše dintšhi re ka se di bolele ka mo ka bana ke re ge e otla re nyaka history ya gore go diragalang mo mmeleng a mama and then re nyaka o tseba le malwetši a leng gona a mangwe mo mmeleng so ke ntho e tshwantseng o letle le tlo consulta mo yona so ge ngaka šetse boletše gore re tla berekišana and then re bone gore mama re tla mo treata jwang so lena le tla tšea dinomoro tša rena then la dira di-consultation and then ra bona gore re fera bjang. Okay, thank you kgaitšedi yaka 0648582771 re lebeletše bolwetši ba maoto ke tsamaya le Dr. Nomali e le go yena podiatrist le Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo gona ka fa MCRS mo moyeng dumela re gona rra lena ke a go amogela Msanzeni aga khopela go botsa ke ne problem ya maota ka matsogo ka mogara a le go fiša na mabedi ne go telele ke se telele go nga go mola a diang a le go fiša ka mogara go tsa pele ka mogara ga rapo so ka la maitsi ne go nga go mola phati ye feng ya maoto tama a fiša mo phating e feng ya maoto ka marapo ka mogare matolo direthe goba lerapo le la mogare le rapa la gare o ya ka mogare ka mo go a fiša ya ne go nga gomola e le a mabedi go ba le teng a mabedi o ya e re ke thome ka mo go Dr. Nomali go fiša ga maoto le gona like re šetše re boletše gore go nyaka history ya kere so re ka se kgone gore re ka mo fetola gore e ka ba e le eng so until a tla then re tlo consulta re bone gore bothata e ka ba le eng ka bane dilo tše di khosang maoto gore a fiše e ka ba tše dintšhi especially ge a re go fiša gona go deep so go deep ke lerapo go deep ke mošifa or go deep kae so tshwantse re tsebe gore bothata e ka ba eng so consultation e tlo tlhokega gore re kwa gore bothata bo tloga bo le kae mara go ya ka maitemogelo a lena mohlomongwe le tšeo le tšetše go le kopane le tšona ke dilo tše kae mohlomongwe le kano re fa tše pedi goba tše tharo tšeo di ka hlolang go fiša ga maoto ka mogare kgolokgolo ke bolwetši ba swikere so diabetes
and then mo go gongwe e ka ba gore maybe motho o tšea dipilisi tše re di bitsang gore ke di-ARVs le tšona re ka causa mathata a maoto go fiša so maybe sometimes o kry-a gore motho o na le di-condition mo mmeleng tše di sa tswelelang like di sa diagnosewang so tshwanetse gore maybe le dire di-investigation go checka maybe mo mading gore e ka ba e le eng e tshwenyang madi mara the way Dr. Shetty a boletše le yena professor Shetty a boletše gore go na le di-izimbiza mo ba kgonang go kuruma ka madi so a ke tsebe gore ya no doctor di a bua ya rena ka mo lehlakoreng la rena malome ka kapa gantši ba ka go bereka ka moleko wa maoto ba go bereka godimo ga mollo maoto a gona a phela a fiša one way a sa ema and a re ga fiša o no tswa kudumela fela mo maotong peina gona ga eme wa ikwešiša so mara a tle o hloka consultation re bone gore probleme ga botse e tswa kae re ka e stopa jwang ke dumelelana le doctor ga bolela gore no peine ya maoto e nyaka re e lebelele and then re lebelele le yena gore o on treatment ye feng wa nkwešiša then re bone gore ka mo thuša ka mokgwa o mo jwang re ya leboga msantsene le kwela kere ya ke tla gara mšebo re ya leboga wa rra le tla gara mošebo gomme ba tla le referela ga go hlokagala gona ka falo go Dr. Nomale re ya leboga o mongwe motheletše šo o re thobela ka kapa nna maoto a ka a fiša ka mofase le letheka le a baba ke le butšhelele ba babedi wo a ka e topang ka pela o tla yaraba go bolaya ke maoto go kgona go affecta letheka goba go bolaya ke letheka go kgona go affecta maoto nka e raba ka mo lehlakoreng la rena gore the way ke boletše gore maoto a rena ga a tshwane so re na le maoto a fapafapana so re na le ntho re bitsang gore ke flat foot motho o gatelang ka mo gare go na le motho o gatelang ka mo thoko so based on jeo and then le gore motho maybe a apare dieta tše tshwanetšeng so if bothata bo thoma mo maotong nako e ntši because ditšhika tša rena di a tsamaišana from ko lethekeng up until kwa leotong so if bothata bo mo maotong go kgona gore ditšhika tše di tosege from kwa lethekeng then eo e tlo nyaka di-exercise e tlo nyaka go rabiwa di-massage go ba re keng di-rap go tshwana le dilo tšeo so ka mo re hlakoleng la rena re ka re gore di a tsamaišana tšona and then engwe e ka khosa engwe so mathata mo maotong a kgona gore affecte ditheka in that case ya gore ke ditšhika di a ngangega so ke go ngangega ga mešifo alright zeros okay prof ya ke ema le doctor letheka le a kgona go affecta maoto ka mo go rena gantši motho wa go ba le magome ya letheka la gage le a baba le a fiša and then maoto a gage a baba a ruruga and then ebile a boa a fiša ya magome a kgona gore a go swara ka letheka madi a ditšhila a ba boa kitimele le mola maotong le ka mo go rena ya kgonagang ya no a gone bothata re tope motheletše go 0648582771 msrs mo moyeng dumela ka kapa e kgolo ya radio ke tlhompha mshad le kae ka kapa re gona rra lena re a leboga ka kapa ešo propo ke a dumediša ka maue le doctor mosweni ke a dumediša thobela mogala boue ka kapa e kgolo a radio ke a mo leboga modimo a re beele ena kudu wa re emaelela ke moramanyathela o a ntseba ke nagana gore ke setse di kwagetše gore ke nna mang ke na le bothata ba gore ke na le epilepsy ke nagana gore doctor a proposa nkgopola ke phaka tša epilepsy ke sa kolota go tla ko wena le Mr. Subula ka baka la epilepsy jale ke na le bothata ba maoto a ke tsebe gore ya kgona go e affecta gore epilepsy ke ke phaka dipilisi tša gona di kgone go bitša maoto gore ke tshwara ke maoto a tshwara ke dikerampe maoto a swara ke dikerampe le gone jwale ge ke bolela jwale a swara ke dikerampe le di mangwe la a peila so a ke tsebe gore a ka ba affecta ke taba ya go phaka dipilisi tša epilepsy la
re ya leboga batla ya raba Mr. Manyaten go ya ka tsebo yaka epilepsy ke bolwetse bo bodulang mo monaganong and then monagano o swere dithoje dintšhi tša motho go ya ka tsebo le go ya le ka mokgwa e leng gore gantši ke be ke fela ke bereka le batho ka gona e ka kgona motho wa epilepsy ga ewa mmele wa gage wa gobala go gobala dithoje dintšhi mo go yena so on treatment ya gage ga ene molato probleme ke go fela a ewa gantši le gantši ga ewa ya fase mmele wa gobala maoto a gobala a ke tsebe doctor ke bia ka mokgwa o ikwešišang na ya kwešišagala prof nna to go eda nkare because šetše o itlhaloša gore epilepsy ke bolwetse bo affectang di-nerves tša rena mo tlhaloganyong so di-nerves tša rena go tsamaišana le ditšhika tša rena di-vein so mo ga tlhaloša gore o na le di-cramp mostly ke ge di-vein tša rena di sa sepediše madi gabotse so yena o mo treatmenteng ya epilepsy eya and then epilepsy ke problem e causang gore go ba le di-seizures ntho re bitšang gore ke di-seizures so go affectega di-nerves go affectega blood circulation so le go supplementa go nyakega on top of treatment a leng go yona ya bolwetse ba epilepsy go kry-a di-supplements tša go treata ditšhika tša ka mogare go tshwana le di-supplements tša di-vitamin go nyakega le gona gore maybe ba di-ede mo treatmenteng ya gage re sa tsebeng gore o mo go tšona already na ka mo siteng ya rena ya segogo a re ya leboga a re tswele pele re tope motheletše go 0648582771 msrs mo moyeng dumela age papa le kae a re gona rra lena a wa re tsubile le bolela le Yvonne wa Phalaborwa a re ya lemogela Yvonne Phalaborwa ge le re Yvonne wa Phalaborwa le fona le Phalaborwa ke fona ke le Phalaborwa bolla noto le swere ka 96.3 FM go ba le swere ka eng a ka checka go na ke ya 064 a ka checka gore ke ya ke ra radio ya lena ke nna ke founa ka phone le le kae ke le ona Phalaborwa ka gae o re ya leboga Phalaborwa re ya leboga a shiba bonga ka ba le theleditše mmatswale ke kgopela bolela le pro morema o le theleditše morema o theleditše mama le kae papa re gona re ka butša go lena mama wa ga leboga doctor re leboga ka matla ke na le doctor ka mo ke a leboga ke nna Yvonne ke ile ka le founela ka tšatši le leng ke founa ka ele ya single parents ka tlape ka founa ka gore ke na le ngwana butiaka a leng Gauteng a ileng a sa concentrate ka classeng ka baka la mama ga ile a tehenga so jwanong ke sa ntse ke le busy le gore ke emetsena le o tlhakantsha masheleng a gore ke nkane ke kgone go namela ke tle ka nile a re ke tle ke le bone mama Yvonne jwanong ke na le bothata ba maoto ya papa be ke nyaka le tsene gona mo go ya maoto ke tla go yona ya maoto le nna ke tshwenya ke maoto a ka a na le go oma a omelela a feditse go omelela le ka mo fatshe ka mo o kwe ka re ke tlhabiwe ko ga ke re ke a rata ke go ka re maybe ka re ke tlhabile ke mutla ke re ke a lebella ka mo fatshe a maoto a ke bone ke tlhabile ke selo le nako ga ke robetse frugwa ke tshontswe ke tsowe ke re ke a rata mo a gana ke rata ke kwa bohloko ke kwa le ofisa bjanong a ke tsebe go bothata keng ka baka la gore ke ile ka ba feletsa ke ile sepetlele sa rena sa Maphutha ke ya kwa sepetlele doctor a nchecka doctor ba mpotsa gore ka baka la gore ke ile ka thunywa letsogo tsoa ke thunywa letsogo le marapo mo letsogong ba re a pšhakarane ba loketse plate ba le inkhoseditse mara Mama Yvonne ke theleditse papa re be re sa theeditše ya maoto le ile letsogong ge le belele ka kua sepetlele ba ile bothata ba maoto a lena e ka ba eng bona ba nompotsa bothata ke yona ke thuntswe ba thuntse marapo a letsogo goba a maoto a letsogo yono le khositse marapo a maoto a tswa ke no pa ke marapo ke maoto a yono ga ke ikwešiše nke re thome ka mo sekgoeng ka fa
mama ba mothuntšhitše letsogo la go batša marapo a letsogo jwale go ya ka mokgwa ba mo hlalosetšang a sa ikwešišeng o re lona letsogo le thuntšhitšwe go marapo a thogega a affectile loutu jwale a sa tseba gore na go kgonagala jwang. Mamalwela le Dr. Mtsweni ne ngaka maoto so I think ne swantse gore ba go tlhalosetša gabotse ka gobane le nna a ke kwešiša gabotse gore ne le tlhalosantše bjang ka gobane ntho ke tsebang ke gore if o gobetse spinal cord se ka go batša maoto e seng letsogo ka go tseba gaka ka gobane letsogo le lona a kere ditšhika tša gona di tšwa mo spinal cording and then le maoto ditšhika tša gona di tšwa mo spinal cording so ga o gobetse spinal cord ke mo re ka reng e affectile maoto bjanong e ya letsogo nka se bolele thata because a ke ikwešišile nna gore e tsamaišana bjang so I think e tlo nyaka gore maybe o dire consultation e nngwe gore ba go tlhalošetše gabotse gore go diragalang. Pele mama a ka tšwela pele goba mohlomongwe mongwe professor tla e topa ka mola re netefaletše mama gore ge a ka tla ko go lena straight le ka kgona go mo checka gore e ka ba letsogo le kgonne go affecta jwang loto le ka kgona. Mama ke mokula bolela ka go omelela ga maoto so a ke kweše gore ke go omelela ga maoto gore o kwa maybe madi a tsamaya gabotse gore ke go omelela ga maoto gore letlalo le le omme na ke mo ke sa kwešišeng gabotse ka bana letlalo ge le omme re a kgona gore re tloše letlalo le extra ke re mmele o na le gore o dire letlalo le extra ka mofase ga leoto o kry sometimes ge le pakelelana letlalo le le ba bohloko then o kgona gore o tle le re tlo go tloša lona before di khosa manga le khosa dilo tša mohoto di khonts ka mofase ga maoto so if ke letlalo le le omeng ka mokgwa then o kgona gore re tle re le tloshe mara if ke go omelela maybe o feela gore go omeletse because madi a se pele gabotse then ke mo tshwantseng re checke gore maybe bothata a se ditšhika tša ka mogare tse di tsamaišang madi na. Mama Yvonne loto la lena ka mofase le ya kgona gore ge le le swara le lekwe gore mo ke swara loto la ka fa a ke le ko le woma gore ka omelela a fisa a woma no fisa a ka rabile ke tshwara ke di krempe gore a ka ile ke go eletsa menwane le lona ya tshwarana gore ya tsitsiripana le menwane ya tsitsiripana. I think professor o tla yara prof nke o yarabe mara nna ke le ka kapa ke kgopela gore mama a consult wa tseba gore ke eng ka kapa mama o ne mathata a mantši mama o ne mathata a mantši ene o a lwala ene o wetse ke dikotsi tše dintšhi maoto a gage a ne le mokgwa o e leng gore ge ko o lebeletše kwa dilo tša batho ka gare o tlhagela ke dilo tše ntšhi kudu mo maotong kore like wa mokwa ka mokgwa a baba a fiša a robale kore ba mo golofatša ka mokgwa prof a re direng so ke kgopela go itšea eng mama Yvonne nnae motswadi yaka nnae re kwa bohloko le wena gona ka fao empa ke kgopela gore o dule fase o tle o tšee di-phone number tša Dr. Nomali le di-phone number tša Professor Mremi nke o tle o ba botšiše gore na ba berekela kae o kgopela ke nna ke le ka kapa gore o fihle and then ba tle ba go hlole gore na e ka ba maoto a gago ke dilo tša batho goba Dr. Nomali a tla hlole go bona gore e ka ba maoto a gago ke dilo tša tlhago nang and then ke mo ka ba tlatle ba go thuša mo tabeng ya gago ya maoto mme motswadi go tla go hlola ke gona mo e leng gore ba ka kgona go tseba re na o ka thušega jwang nna mme motswadi nnae bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolola mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on.
ge wa gago mogwera a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena butse community radio station your friend to rely on. motheletši wa motse community radio yona fa le go 96.3 fm Dr. Nomali Mtsweni o gopola gore ba ba ga Mtsweni ke bontimante gomme ge re ya gona ka fale go ba ga Moremi bona ke ditlou tša ba roka ga gona molato felo 0648582771 re lebeletse taba ya bolwetse ba maoto fa o romela gona ka fale letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS o romela gona ka fale letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi le go fao re le go live gona ebile o ka romela gape gona fale go WhatsApp line rena ya 0648582771 nke ke tope motheletše le gona fale letlakaleng la Dr. Nomali Dr. Nomali podiatrist re live le gona fawe ba bangwe ba re theleditše fela ka 96.3 FM ba bangwe ba re theleditše go www.mcrs.co.za ba bangwe ba re bogetše live letlakaleng la Dr. Nomali podiatrist ba bangwe ba re lebeletše live gona fale letlakaleng la Dr. Moremi a re tšweleng pele go 0648582771 MCRS mo moyeng dumela tsona ba e nyane fela gore ba batla ba mphetolele ba babedi ke tsela doctor wa mme a bolela taba di-cons and then gore ba kgone go di fodisa jang cons ke ntho e le gore nkare ke e ba le metse motshwantse ga apara dieta and then wa popoida so gore ga ba ya ka mo setsong le ka mo sekgweng and then e ka be bakela keng and then
ya mafelelong ka lemoša batho gore ba be le kgotelelo mo dilong tša setso nna ke tshwentse ke maoto 6 months mara ka thuša ke dingaka tša setso le ge le gore ba tlhokofetse ka mafelelo-felelo ke nagana ge ke ile mola monne wa ngaka bankalafa a nkiše go kobela ga 6 months ke tlhobogile ke belega jale ka lesea ke tlogo ke mmereko ka nore ke kgopela go antlwane ba re o tlo ebang o sa tsamaye ka tea leparo le lekgono ke sa tsamaya jale ba se ka fela maatla ba tshware ke maoto ga ba re berekisang ditaelo tsa mogutong ka re 6 months gape ke ntšhi motho a sa tsamaya a gone bothata re ya go leboga ntate Phatlamohlaka thank you ntate Phatlamohlaka o bolela ka taba ya dikhonse gore dikhonse ka baka la gore ke tše dingwe tša tšeo di ka dirago motho gore a sepele ga bohloko goba o kry a apara dieta ga bohloko o a thušega motho wa dikhonse goba o swantše a diejwa dikhonse ra kgona gore re ba thuša ka tšona dikhonse go ya ka gore dikhonse ke tše di mo godimo ga menwana di ka mo gare ga menwana or di ka mo fase ga leoto then gona mo di leng gona ra kgona gore re di tloše ra di sega ka tsebo ya rena ya sekgowa then after re di segile a gona setlhare se re se berekišang for dikhonse ka bana ba bantši ba re ba reka ditlhare mo chemisting ba reng ke di-croco e na le di-chemical so e gobatša letlalo la motho so a re advise gore motho a reke di-croco a treate dikhonse so wa consulta pele wa tla re tlo di tloša then from mo ke mo re advisang gore motho a kry-e dieta tša mohuta mang gore re kgone go avoida dikhonse tša gore di boa gape le go kry-a di-cushine tša mo maotong tša go protecta leoto la gago gore di se ka gotlana le seeta seo sa apereng dog taba e ya go eletša batho gore ba apare dieta tša mohuta mang le lebelela dipereko tša batho pele goba le no fa motho pattern ya dieta ra lebelela ke re ka not gore re lebelela dipereko mara re ya ka loto la gore le tlhoka eng and then based on tšeo dieta tša maoto di a tura a gona gore re tlo itšhabela mara ra kgona berekišana gore maybe wa deposita pele then wa tla wa tlo dintšha neng ga o kry-le tšhelete gabotse mara tšona ka bo tšona di a tura and ke investment so ga o rekile seta se se 1 ka 2000 or ka 1005 wa tseba gore at least for 3 years 5 years seta se o sena le wena ne sa go bereka a re ya leboga prof tabeng ya dikhonse le ka tlhalosa something taba dikhonse ne nna ke nya go bolela maka ka mo gore na a re sege nna ga ke di alafe dikhonse ke nyaka go bolela nnete akere nnete ke ne putsišoši monno mongwe o ile a tla kua go nna re monna ke tswile dikhonse a botse motsoko mogolo ba re ke dipatše di kgona go khosa dikhonse di a khosa le di-cigarette ke di-nicotine so e kgona gore e deposite ka mo gare ga mmele a kere ka bane ke tseo kana ka sesotho keng inrutu muši o tswang mo cigareteng a ke re ga o tswe ka mokana ga ona so o kgona gore o tsene mo mmeleng then wa kgona accumulata mo mmeleng wa khosa dilo tša go tshwana le tšeo so ona wa khosa right dog o sa butša ka muši gona mowe diplekeng tša boithabišo wa tsa o tla kry-a batho ba swere dilošidi tša dipipe monna o tsa ba goga motho kore pleke e tletše ka muši ka moka happy bubbly muši ola wa gona o na le effect ye e ka o dira mo mmeleng wa motho e na le nicotine so anything e na le nicotine ya kgona gore e be le bothata mo mmeleng so a kere e tsena mo mafahleng di-lungseng and then di-lungs di kgona gore di ntšhe and then ga go kry-a gore a go kgone go ba le oxygen e ntšhi so carbon dioxide e bang mo mmeleng e kgone deposita mo diplekeng tse fapafapaneng mo mmeleng then ya causa di-problems go ya ko pele right mo go ye ke nyaka re beng clear a ke re jwale mo re thuša batho doc ka maitemogelo a gago o ka hlohleletša batho gore ba kgoge happy bubbly o nyakompea mo positioning no re a thuša ka kapa a re beng straight gore ge ba ikgoge ka risk ya bona ba tsebe gore ntwe ba re ga ya loka a re beng straight re ikweng
cigarette mo e felletseng I think le mo di TVing ya bolela gore e na le di long term effects, so ga motho a dira at their own risk, so go na le mathata a mantši a tlang ditlamorago ga go goga dilo tša go tshwana le bo di cigarette le bo di hubbly bubbly tsona tšeo. So gona jwatso ka obane baswa ba sa ithabiša re ka se ba ganetše mara ba tsebe gore ge nako šetše e ya mengwaga šetše e ile go ka ba le mathata a tlhagang a tlogang gona mo di hubbly bubbling le di cigaretteng. No ke leboga go bile o bile clear nna ke alafe di cons mara go ra gore santse a reke dieta ka gore a ke re bjale baswa ba bantšhi kua plekeng ya boithabišo no bona ka mošu o ya ka mo le kamo gape ntwe la itsene fešheneng ga botse o ka re go no ba o le moswa o senayo o sa ikgoge o ka re le makgare ba a go kwe bose right a gone molata maoto a kgona go feleletša a tšere bophelo ba motho ya maoto a bolaya motho o bolaya ke pain ya pain go kwa pain sa eme o tlo gwa motho santse ga ye kwa re bolaya ke maoto a ye go consulta a bone motho a berekang ka maoto a bone o re a ka mothuša jwang ka maitemogelo a lena Dr. Nomali maoto a kgona go tšea motho yona ke nnete go ya ka gore maoto a ge šetše ngaka e tlhalošitše gore ke pain and nako e ntši o kry-a gore le motho ga ba mo kgaotše leoto ga a sa kry-e temošetšo o a sa kry-e consultation e botse or counseling e botse before and after ba tlo kgaola leoto motho o dula a nagana and then the high blood di ya godimo di sukiri di ya godimo mmeleng, so ntho eo di kgona gore di felletše di mo file bothata and then o kry-a gore motho wa tlhokofala. I always say gore motho a tšee ke maoto pese mara o tšea ke dilo tše di tsamaišanang le maoto, so kry-a gore high blood e godimo and then ya causa di problem then motho pelo ya ema. Ntate Prof taba ya lotuši tšatši le lengwe ge ke bina kua go tla molwetši o mongwe gore monna mme o ntletše ditorong o re kua sepetlele ba mokgaotše lotu o re ka gore o tlhokofetše o nyaka go tulela la gage mola ba le kgaotše monna ka doc ge motho mohlho mongwe a swere ke sukiri yeo le lemogago gore e ka tšhabela ko lotong goba e affecta loto ge le fetša go ripa loto le la motho le leiša kae le a mo fa lona o tsamaya le lona goba le leiša kae medically ka sekgowa anything e tswang mo mothong body part e tswang mo mothong go na le ka mokgwa ba e disposang ka gona, so go na le mo di tsentšwang ka gona and then ba ilo di disposa re bitša gore ba di disposa, so go na le mo ba di epelang or kere kare ba di epela and then ba kgona gore ba di boloke moo. And then Prof ka sedimo taba ye o e bolelang ye jwale ka ngaka ya setšo badimo ba kgona gore motho a re mola ba ba sekgowa ba mo ripile loto yena a tla a lenyake mola le ka legodimo wa bona yeo malome ka kapa a se gantši e kgonagala e no ba go no re maele ke gore ge batho ba bona gore seemo se eme jwang ba fela ba tsebiša badimo ba gabo bona seemo sa mama re kgopela re le mošireletše gobane leto la gage le bodile go fihla mo e leng gore ba le ripa go phološa bophelo ba gage re thušeng ba tsebe gore mme o godile se mogolofadi mara o thoma go fetoga mogolofadi ebile o fihla ko go bona e le mogolofadi o fihla ko go bona e le mogolofadi wa e bona ka sekgoweng ke dumelelana le bona ba ka sefe motho loto la gage o le iša kae ga e tla le lona jwale e no ba ela ya gore no santse re tiiše taba ya counseling le go family ya motho go kwagala ga botse 0648582771 MCRS mo moyeng dumela bana kgoši ya ke mpuša manka dimeng ka Falbank le kae ka mo ka re gona rra lena le bo prof le bo doctor ngwana ka fa awa dumediša mmadi le nomadi ka moo thobela le kae na age mama re gona le kae ke rena ba ke dingaka thobela ke ne bothata bo bo serious go tloga ka 2010 ya
go tloga mo dinokeng go ya maotong ke thomile maoto a fihla ka mo fase a namella a swara matolo ka a tloga matolong a dula mo nokeng ba re ke spinal mara a senke ke wa a senke ke dira selo gone jale botlogile bohloko jela mo spinaleng bo swere wa bona marapo a lerapo le la serupi mo le thomegang join ye e bohloko moo ena a tšhentšhana ge e tloga mo e ya letolong ge e tloga mo letolong le e ya ka mo letolong le ge e tloga mo e ya mo kgweleng ya ka thokong ke bolwetse jwa ka go tloga ka 2010 go tloga go fihla gona jale ke tlhetsile le di-doctor di le didutse ge ke go kwa gabotse mmankadimeng peini ye e neeletšana ka maoto ka mo le ka mo ga gone mo o kgonang go e kwa mo maotong a mabedi ka nako e teng aowa le ka tsena January February be e swere matolo ka mabedi be ke sa kgone go sepela be ke sepela ka di-crutches tse pedi mara go tloga mola go di-1 tša March ke kgonne go se tlhaka-tlhaka ka crutches e tee mara ge ke dutse o nkgwetsa ke dutse o ka re ga go babe felo ebile ga a ope a gana fela go ka emelela ke gale le sepela wa ke gale ke sepela le bo doctor wa ke gore ditšhelete ke ya gabedi mo kgweding ke dira mehlolo ka moka ke feleleditše ka January ke tswa ka di-6 ka be ka ya ka di-18 dipilisi tšantseng ke re bane go fa for 2 weeks o go lokile le sepetse sekgowa le sesotho ke sepetse sekgowa sesothong gona a ke nyake go botja maaka o a senkeleya a senke ba mpereka maoto sesothong ke ra gore a letswa ke ra gone gore ba ka lebereka le sae aowa tšatšile o kang go ya ke re go tshwana le go ile gona mo go bo profo le ile ka family a ke diprofo ga a bina ge e le gore di swere ke maoto profo wa mbona a re mankadimeng a senka a no tšea maoto a gage a iša sesothong o a išitše sekgweng fela prof nko tsene o bolele le mankadimeng then ge re fetša re latlhele ka kua go Dr. Nomale rena ge go le so maoto a mmankadimeng re a bitša gore ba berekile ka mokgwa wa sesipidi ke maoto a le ba berekang ka serunya gore motho wa gona maoto a gona go no ba le peini e tsamaye mo mmeleng ge e tloga mo e ya mo ge e tloga mo e ya mo ke maoto a le leng gore go walafa le le tee peini e tšhabela ka lotong le lengwe gore a re maoto a santše ga re a bereke le a mabedi mara se nka botšang mmankadimeng ke gore o be a sepela di-GP o be a sepela di-doctor tše di alafa malwetši ka kakaretšo so ntho e leng gore mankadimeng wa e hloka o hloka ngaka ya go bereka ka maoto straight ye specializang ka maoto gobane o ne le bothata ba maoto that's why a re ba mo fa dipilisi and then maoto a lano ba kaone for nakonyana ela and then a tsamaya re swanetše re nyake go tseba gore ke eng ye kgositšeng peini ye mo maotong before re ka tla ra treata maoto a cause if re treata maoto re treata peini e leng gona re sa nyake go tseba gore peini e kgositše keng gona gore re a raloka so mo gong mankadimeng nka no re go yena o ne mahlatse le kgono gobane re na le speciality sa sekgowa se se berekang ka maoto nna nka tla ka monyakela gore na peini ye gabotse e thomile ke eng gona re ka e stopa jwang then ke thušana le doctor ka moki gore mankadimeng a kgone go fola cause if a ka tsamaya di-doctor fela ba tlo mo prescribela dipilisi ba mo fa tšona ba re a dino mara peini ye a e a ema mo go teng e a sepela le mmele and gore re ya aga gannyane ya aga mola go yena ene ke motho o moso gore a gore santse a rieng a tlošetse tša gabo and then a šale ka bo yena a re ga ya magweng ba kgone go bona gore probleme e mo kae re na le probleme ngweši malome ka kapa nako ngwe o ka bona o ka re doctor tša sekgowa o a di sepela a di go thuša batho re ya go consulta go doctor tša sekgowa re sepela le meleko go sa se ba re ba lebeletše mo peinela emo kore bolwetši bo mo go wena bo no kitima bo tšhabela mo boya mo bo tšhabela mo boa mo bo tšhabela mo boa mo a re kgone o kry-a re gabotse motho o problem ya gage keng
so maele kapa thuto ye o e fago tšhaba sa tšeekgalaka ke gore batho a ba consulte pele ke gore ge ba ya kua segweng ba be ba bolaile moleko o pele and then ge ba ya ka kua ba ye ba swere mmele wo o leng clear and then gore bo Dr. Normally ge ba lebeletse maoto a ke ba kgone go alafa maoto a seneng le moleko le go šireletša bo Dr. Normally gore ba seke ba re ge ba alafa ba alafela godimo ga moleko o leng gona a re gopole gore moleko ya boloi the more thoma motho wa gona patient e tswa madi gore a re bolwetse bo bo a feta bo fetela godimo ga mang ga moalafa yeah so and then ge le bolwetse ba go swana le ba mang ka dimeng bo le so ge motho a ke re doctor ya fihla ya moalafa e mohlaba di-injection go feletša go etswa madi then pheletsong o maka le doctor le re wa tseba mane mmele a kao gabotse ke thoma go hlakahlakana is because o alafile motho a tswang godimo ga meleko so mama ga le so a tle nna ke tlotloša yaka ka mofa motho a specializang ka maoto Dr. Normally ke na le nneta gore peine ya mama e ka se re palele le kwele Mangadimeng ke mo kwele o skwa re ge le ile ka kgoro wa re ge ke bola ke maoto o swantša mpona ke ra wa ya ka maoto ko ke re ile ke tlo ka mogeka santse o bine le nna go itse Dr. Normally ke go kwele Mangadimeng ke go kwele Mangadimeng Dr. Normally go na le seo le ka ratago go se tlatša mo tabeng ya mme awa ya thuša professor e bolelang gore le nna ke mo risking ga šatša e tlhalošitše professor gore go thuta pain mama ka bana ga o ya di-doctoring and then ba go fa dipilisi ke go treata pain a kere a re treate gore gabotse ke eng se se go tshwereng so tabagolo ke go kry-a gore problem ke eng e khosang gore o be le di-pain tše ka bana go treata pain gona o tlo nonwa dipilisi go ya go ile a kere tshwantse re no kry-a gore bothata ke eng and then re kgone gore re go thuše gabotse so ge setse professor a tlhalošitše gore ka mo siteng ya bona o ka and then ba kgone go bona gore ana a se meleko na and then ga o tla ka mo rena le rena re kgone go treatela mo godimo ga se re tsebang gore maybe cause ya bothata ba gago e ka ba eng so re ska treata pain fela ka bane pain yona re tla nonwa dipilisi fela mara e tlo kobalanyana for sebakanyana and then ya boa gape motheletše šomo o re ke na le bothata ba loto loto la left kore mo seretheng se a peina kore go peina sa loto le lte fela mohlomongwe e ka ba bothata e le eng go ya ka maitemogelo a lena re ke thome ka mo go prof ka Mangadimeng o sa le gona Mangadimeng o tsamaile o tla tla kua ntompe bele ya go add something no doctor o e beile gabotse ya Mangadimeng re tla thušana nna le ena re bonane le Mangadimeng a kgone go fola a be gabotse ke kwile gore motheeletši wa bolela moo o re loto la left go peina serete gore mo seretheng mo se a peina le la ka mo go right lona wa le re tswetswe nke re ishe ka mo a re kweng Dr. Normally ke a leboga maoto ntho engwe tshwantse re lemoge sometimes maoto a rena ga a lekane re le batho so from ko nokeng kry gore loto la ka mo left ke le koroto go feta le ka mo right so dilo tša mohuto ga o tlile for consultation re kgona go di lebelela then re bone gore a se bothata ba gore maybe loto le lengwe le tšea weight thata go feta loto le lengwe ka bana if ke ka mokgo then re kgona gore re balance loto le le short gore le lona le kgone tšea weight go lekane le lengwe le balance jwang prof wena doc re balance ka go tsentšha dilo tše tsenang ka mogare ga dieta di inner soul so inner soul ya ka mo right kgona gore e be e kotonyana go feta ya ka mo left gore e kgone balance loto le so that's if loto la maoto a ga a lekane because sometimes ke yona ntho e ka khosang gore maybe serete se tšea weight e ntši compared especially if ke loto le one ka bane if direte maybe di go tshwere maoto a mabedi then ke something else mara if ke loto le one then o kry-a gore maybe le la ka mo le tšea weight e ntši so o kry-a gore maybe maoto a tshwantse re wa compare ga a lekane gabotse alright man wa tseba ke a leboga prof nke o no tšea sebakanyana se mohlomongwe metsotso e mebedi o re phape
ke moka go fetša gore papa o be o ba fe dinomoro tša gago tša mogala le gore o hwetšagala kae ka nako mang ke moka ge re fetša metsotso mebedi ka mola go Dr. Nomale le yena a dire jwalo a fe di-phone number tša gage le gore na o hwetšagala kae jwalo jwalo. Sa mathomo a ke thome ka go leboga poledišano le thuto ye re fanego nayo le kgono. Batho ba bua batho le swere ke maoto a le robale maoto a lena a fiša a opa. Batho ba palla go gwa mmerekong batho ba tsena ka mmerekong maoto a bona a bohloko. Banna ke na le nnete gore le golle le fodile ka taba maoto mo le leng gona. Modimo o rile mogau re gahlantšhitše le doctor ka mo. Nna ke tlo le thuša mo e leng gore le a tlaišega kudu le tlaiša ke ba babe a ke nyake batho ba le tlaiša goba motho o tshwenyetša ke badimo mola le mola tabeng ya maoto mara ke rata go tsebiša batho gore go bereka bua le ka seboka re le ngata itee re tlo kgona malwetši le tlo kgona go fola se segolo ke gore lena le le balwetši ba rena ge le tla gore na le seke la tšhaba go bolela gore ke tswa go Dr. Nomale o re ge o e tswa go Moremi o re Dr. Nomale ke tswa go Moremi o re nambile Dr. Nomale le yena a itšee ka lehlakore lela la ga bone gore ka mo go yena a ka e bereka ka mokgwa mohutamang ke lebogile kudu sebaka se ba re fileng sona ba theeletši ba MCRS le ba theeletši mo matlakaleng a di-Facebook go fapana ke lebogile nako dinomoro tša rena ke 060 959 0303 060 959 0303 or le ka ngwala email mola go drmoremi3@gmail.com. re na le number ya malefo mo ya mopapa le founela go tloga Furugo go fihla ka 5 from 8 ya Furugo go fihla ka 5 le tlo mo kry-a Reverend Malefo ke 076 841 8392 076 841 8392 or o ka re kry-a mola letlakale la rena la DR Moremi Dr. Moremi wa re kry-a fale wa kgona go latlhela molaetša wa gago ra kgona go bona gore go thuša jwa nna ke lebogile kudu malome ka kapa Dr. Nomale ke lebogile kudu tšatši la lekgono setšhaba ke re ga se fole re a leboga Professor Moremi re a leboga Dr. Nomale metsotso ke mebedi fela nke le lebogeng setšhaba se sa thulare ke rato leboga mo go lena presenter ke rato leboga mo Professor Moremi ke nagana gore le hono setšhaba ka moka se kwele gore dingaka tše di a berekišana ka gobane re kry-a boima o kry-a motho a tšhaba go bolela gore ke tswa go Professor Moremi šetše ke le mo treatmenteng e so le some ba nagana gore maybe a re kwešiša ke re ka mo sekgoweng so ke thabile kudu today for sebaka se re se kry-ileng gore at least ba theetše ba rena ba kwa gore ka mo sekgoweng le ka mo setšong ra berekišana ba se ka tšhaba go bolela gore aowa ke tswa ka mola re ba tlo kgona gore ba thušagale ke thabile thata today go kopana le Professor Moremi go share knowledge ya rena go thuša batheetši ba rena so rena ba ka re kry-a mo Seabuswa A ka mo di-A ka mola ga Steve opposite ga Steve ke mo re berekelang tsheng ka Mantaga le Mokibelo and then di-number tša rena ke 063 719 3149 063 719 3149 tše dingwe ke 076 235 2882 076 235 2882 and then ba tla re kry-a le mola Facebook pageng ya rena ke Nomale Mtshweni podiatrist ra kry-agala mola Facebook pageng ya rena ya Nomale Mtshweni podiatrist re lebogele thata for sebaka le re fileng sona le hono ne ke ikušela gore le Sesotho sa ka le hono se improvile ntse ke le Motabele mara ke tryile today ka leboga ka nnete re tloga re lebogile kudu modimo le badimo ba ga bolena ba le feng matla le bohlale ba lokeletše le matšatši a bophelo gore le kgone go tšwela pele le thušeng setšhaba se sa thulare ebile Dr. Nomale re leboga kudu ge re ile ra re ge re leletšetša mogala la se re disappointe la tloga le re tshepiša gore wa ka kapa re tlo ba gona gore re tle re kgone go thuša setšhaba sa thulare wa tseba re lebogile kudu go menagane le ka moso ge re le hloka kgaetšedi ka le direng jwalo
awa ba bona ke ba rena ba ka mehla go ne molao. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on.